remember the Israelites. Here we sat and wept. When we remembered Zion, oh friends, we hung our harps on the billows thereof. And they that took us captive required of us, amen, saying unto us, sing us one of the songs of Zion. When you come to verse 4 of the very psalm, it says, how shall we sing the songs of Zion in a foreign land? Oh Jerusalem, Jerusalem. Oh Jerusalem. If I forget thee, oh Jerusalem, let my right hand forget the cunning. If I forget thee, oh Jerusalem, let my tongue cleave on the roof of my mouth. Good morning, friends. It's been a long time. And David says, how shall a young man make his ways pure? And he says, by taking heed thereto. Take heed thereto, according to thy words. For thy words is like a lamp unto my feet and a light unto my path. And David says, and Isaiah says, the flower fadeth, the grass withers, but your word, O Lord, stands fast forever. I'm greeting you this morning. It is good to be in your midst this morning. I must also thank the elders who have seen it fit that I should stand before you this morning. I'm inviting you this morning to the book of Luke 15. Without any further ado, Luke 15. And we're going to read from verse 17 through to verse 24. Are we there, church? Yes. Are with those who have found it from verse 17? But when he came to his senses, he said, how many of my father's hired laborers have more than enough bread, but I'm dying here from hunger? I will set out and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired laborers. So he set out and came to his father. Mark verse 20 now. So he set out and came to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. So he set out and came to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and he felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. The father said to his slaves, quickly, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his finger and sandals on his feet. And bring the fatted calf, slaughter it, and let's eat and celebrate. For this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and he has been found. And they began to celebrate. May the Lord bless the reading of his word now and forevermore. Amen. Amen. Our Heavenly Father, we
believe you are here. We have felt your presence in the Spirit. Please, Father, in a special sense, be with us in these few minutes we have to pour over this text. Father, we may not miss the gems that are buried beneath the text and are obvious. We pray, believing that you have heard that and will be with us this morning in Jesus Christ's name. Amen. And for the purposes of sermon topics, I have termed or themed this one, the parable of the running father. Parable of the running father, friends. I like Professor Newson. He is a Dutch professor. When he reflects on the parable of on chapter 15 as a whole, particularly the story of the lost son, he says, I'm quoting him direct, the story of the prodigal son is the story of a God who goes searching for me and who doesn't rest until he found me. That's why we find him in this text. He's running because the subject of the very text is the God who is seeking his children in the deep and dark corners of this world. He won't stop. He doesn't stop. He will never stop until he finds them. That's why this parable is not a parable of the prodigal son. It can't even be the parable of the older brother who stays home. This is the parable of the father who is running, he is seeking, who is searching, even in this generation, for the lost. I love this unknown missionary. He writes elegantly. And he says, Jesus told the story of the prodigal son to make one point. And that point is, never mind what you have done. Just come back home. Friends, never mind whatever you have done. The call is for you. No matter what you have done, the call is for you. Just come back home, man. Amen. God doesn't care what you've done. Paul says, moreover, the law entered that sin may abound. But where sin abounds, the grace of God did much more abound. So I'm asking you now, on the balances of scales, what is more between grace and sin? The Bible is clear. Where sin abounds, the grace of God did much more abound. So in the words of this missionary, in the words
of this missionary, no ngokwalamazwi alomsebenzi, matter what you have done, nokuba yintoni na oyenzileyo, just come back home, man. uya izekhaya. Just come back home, man. Uthi uyafuneka ekhaya, Just come back home, man. uye izekhaya. I don't know why I'm so loud because I'm still laying the foundation. Asihamba kukhazela lolu basise sisezelekile. Yaxolisa ke ngalonto. I'm so sorry. Yaxolisa. I should have done that. Bengafananga lenzo yilonto. Mayakathixo. Uzaphuthana. Which Jewish rabbi Uthi ke lo mfundisi wamaJuda is also looking, he's also taking a helicopter view on this text. ukele evesi engathi umhlaba uphezulwana. And he says, Uthi in this text, kanye kule ndimana God is lavish. uThixo uluthando. He's excessive and wasteful in extending his own love. uThixo uxolele ukuchitha yonke into anayo ukubonisa uhlobo athanda ngalo. He says, he is recklessly extravagant uThixo uthanda ngokudyabhaza, and is amazingly generous. uyamangalisa ngobubele. These four songwriters, Ababhali bengoma ke bathi that is why then they begin to write. babhala le ngoma besithi, Oh, the overwhelming, oh umangaliso the never-ending, reckless love of God. ngothando lukaThixo lungapheliyo oludyabhazayo It chases me. luyandileqa, It fights until I'm found. luyalwa deske lufumane. It leaves the 99. Luyabashiya amashumi asithoba nesithoba. I couldn't learn it. Andikwazanga kufunda, I don't deserve it. andifanelanga. Still, you give your way to me. Sekunjalo kodwa wavula indlela zakho uvulela. And the Father in this text does this Utata ke kule ndinyana uyayenza lento because only He who can understand the worth of His soul. kuba nguye kuphela oqondayo uxanduva lwesomo okanye ixabiso lesomo. Let me go to the text now. Asibuyele endimeni Before the meeting is called for me. ngaphezu kokuba ayohlaliswa ebuhlanti. I don't know, younger, if you've noticed this, Kwenzekanga phela ukuyinothisa lena le that in the Synoptic Gospels, okokuba kwaba babhali begospel ezintathu it is only Luke nguLuka kuphela who writes about the story of the lost son. obhala ngelibali lonyana olahleka. The passage has come to be known as the prodigal son. Elibali ligama elaziwa njengebali lonyana olahleka. But this morning I want to challenge this accepted view Kodwa namhlanje ndifuna ucela umngeni koluluvo olugqamileyo that this text is about the lost son. okokuba elibali alinganyana wolahleko. As far as my reading is concerned, Xa ndifundisisa the prodigal son or the lost son or the young son lonyana wolahleko is a side show in the narrative of Luke 15. nguye ofunwayo ngokucacisa kukaLuka. Well, he is a sideshow. He's a sideshow. He's a curtain raiser. Ubonisa nje amagabantshintshi. The father is the centerpiece of the text. Oyena ndoqo welibali ngutata. He is the main subject. Nguye oyena kuxoxwa ngaye. He is the main act of the story. Nguye oyena mdlali ugqamileyo welibali. He becomes the main actor Uvela njengomdlali ogqamileyo because his actions kuba izenzo zakhe demonstrate God's extravagant grace. zibonisa ubabalo lukaThixo olungamileyo. For even if the young son was the main actor, Kuba nokunyana lolahleko nguye he ogqamileyo. would still need a savior Uzawuludinga umsindisi. and couldn't save himself. Ebengenokwazi ukusindisa. In this sense, Ngenxa yaloo nto in the text, kwelibali without a savior, ngaphandle the komsindisi prodigal son unyana lo is olahleko as good as dead. ufana nofileyo. He is invalid in the text. Akabonakali kule ndinyana. He can't bring himself to come back home. Akakwazi ukusibuyisa Can I ezekhaya. say this? Make ndithethe ndithi Even the very idea of coming back from home lolu luvo lokuba abuyele ekhaya is not supplanted by himself. ayiveli kuye le nto. It's planted
to eat bread. ezitya When he's there, xa elapho he reminisces and thinks about the love of the Father. uyacinga ngethando athi Paulos For the love of God uthando lukaThixo ke constrains us. luyasibamba Friends, so we are not moved by the text to know asihambi ngale vesi basiyazi the love of the Father uthando lukatata constrains us. lulusibambayo. This narrative of this text, young, Nathi sonke sokuphilwa kwale vesi for it to come alive, ukuze ibe nomdla a Father utata must come in the picture utata makabonakala and be a deliverer abe ngumsindisi of this young man who spent everything. abe ngumhlanguli wale ntwana ibithathe yonke into yakhe. You see this, church? Yes. Zama namasihlobo So therefore, ndingaloo nto ke sihlobo. the Father is a towering figure in this narrative. Utata yintsika ebonakalayo kweli bali. In fact, he occupies the whole expanse of Luke 15. Xa uqwalasela kakuhle ukuze le chapter igqame nguThixo makagqame. It's the Father. Utata Well, it's the Father who gives him what he goes and spends. ngutata omnika konke oko akuthathayo kuchithi Even without the Father, ngaphandle kukatata he can't go out and become a political son. akakwazi ukuba abe mntana olaphela. Even the sins he does, Lezi zona zenzayo we can actually say ingakwazi ukuyiphikisa the kale. Father is the sponsor of it. uThixo nguye onikeleyo ukuba kwenziwe ezi zono. Utata The same way he has given you that cup, ngolu hlobo kanye akunikela moto and you go around misbehaving with it. uhamba uqhuba usenza yonke into ya So I saw Luke 15 then. Luke 15 then. ngenxa yaloo nto esahluko Jesus is moving from Jerusalem. uyesu uphume eyerusalem He's going to a different city. uya kwesinye isixeko And as he moves, njengehamba ke he's teaching as he goes, uhamba efundisa preaching as he goes, eshumayela healing as he goes, ephilisa casting demons as he goes, ekhupha amademoni restoring hope as he goes. evuselela ithemba And suddenly, ekugqibele he begins to attract a crowd of tax collectors and sinners. udibana nendimbane yababuthi berhafu nabo On this side behlala is the tax collectors umbuthi werhafu who are attracted by Jesus' love. oqalwe luthando lukathixo And they come to him. bafike The kuye Pharisees are on the other side. bangaphaya They abafarisi are beholding this picture as develops. bayayibukela yonke le nto And ngokwenzeka then kwayo they accuse him bamsole ngelithi that this man okokuba le ndoda received sinners. ihlala nabo. So this text, Adam Adinda, ngendinyana ke ntamati begins with the grumble of the Pharisees. iqala ngokukhalaza kwabafarisi That this man received sinners. okokuba le ndoda ihlala When it ends, come on, Joe, when it ends, agqiba the young son, the older son, rather, lo nyana umdala when it begins, xa iqala it begins with a grumble. iqala ngengxabano With a grumble. bekhalaza Complaint. When it ends, xa igqiba or it ends with a complaint. iphela ngesikhalazo. The older son says, Lo umdala unyana uthi this your son lo nyana who wakho went to spend your money with prostitutes. uphume nemali yakho yoyichitha nabayinikazi. Why are we throwing party for him? Yintoni le nto umenzela ipati In the sense, kule ndimana the older son, uthi unyana omdala uthi unyana omdala symbolizes the Pharisees, ubonisa ubufarisi. and the younger son Lo nyana omncinci fits nicely uyangena in the group of tax collectors and sinners. kule ndima kwelibakala The lakho. father, in this sense, Utata kwakhona fits nicely uyangena in the imagery of God the All Father. right. engena esihlambini sikaThixo uyise. So to answer the question of the Pharisees, Ukuphendula ke le mpendulo lo mbuzo wabafarisi. Dr. Ernest Wetland, she's a scholar, Lo mbhali sebizweni. he says the father uses a trilogy of parabolic analogical arguments. Utata usebenzisa la magama amakhulu abizwe apha.
ebonisa uthando lukaThixo. He narrates 3 parables in simple English. Uqalisa imizekeliso emithathu nantsongo. The parable of the lost sheep, Umzekeliso wegusha elahlekileyo, the parable of the lost coin, owale ngenali elahlekileyo, the parable of the lost son. nomzekeliso onyana olahleka. And for you to appreciate them, friends, they must be read together. Don't read them separately. Ukuze ke uyivisisise zifunde le mizekeliso yonke. Jesus is now responding, Kula, uYesu uyaphendula that this man receives sinners. okokuba le ndoda ihlala nabo. In fact, there shouldn't have been any confusion Bekungafanelanga khona into ephazamisayo about why Jesus ngokokuba uYesu uthe receives sinners. ehlala nabo. For somewhere he said, Kuba uthe kwenye indinyana a healer umphilisi is not needed akadingeki when people are not sick. apho abantu bangaguli khona. Somewhere he says, Waphinde wathi kwenye indawo, I have come mna ndisile that they might have life ukuze babe and that nobomi, they might have it babe nabonke abundantly. ngokugqithisileyo. Confusion. Kungafanelanga khona into In fact, for ephazamisayo. most of your questions, Kwimibuzo emininzi eninayo there should have been confusion bekungafanelanga uyaphazamiseka. because some of the things are plainly laid out in the Word of God. Iinto ezininzi zicacisiwe elizweni likaThixo. Cacisiwe elizweni likaThixo. I like how Charles Spurgeon in his commentary, uCharles Spurgeon kwingcaciso yakhe when he's looking at the story of the son, xa ejonge kweli bali he says uthi the sinner doesn't just go straight to his sin. umoni akayingqo esonweni sakhe ngavela nje There are different stages kukho amabakala of sinning wokona that a sinner takes before he sins. umoni awenzayo phambi kokuba ayokona, Before the physical fall, phambi kokuba uye kwesasono sigqamileyo. there is a stage of a spiritual fall. Kukho ukona okwenzileyo ngabonwayo. You know Eve? You know Eve? Ngakhumbulweni She entertained the idea of eating of that. kade wayonwabela le ngcamango yokutya emthini. And we opened around the tree, second step. Indawo elandela wazojikeleza apha ngakumthi And began to study the tree. wafunda umthi. And the text says, Ithi ke ngoku and she saw wawubona that the tree okokuba umthi lo is a goodly tree, umthi omhle, desired to make one wise. uyanqweneleka okokuba angamenza omnye umntu abe ngolumkileyo. When she takes Emveni koko wazothabatha and eats it watya as a fifth step, libakala then lesihlanu his fall results. apho isono sakhe sivela khona. And that's Spurgeon says, Uthi kuSpurgeon even this young man nalo mfanyana didn't just go to his father and say, give me. akayanga nje kutatakhe athi ndinike. He didn't just go to the father and say, give me. He didn't go. Akayanga nje kutatakhe athi ndinike. At first, Eqaleni he was bought by the father. eqaleni He was bought by the father. uye wadikwa nguyise. And he felt that Le nto wayiva this evening devotion, okokuba lo mithandazo siyenzayo apha ekhaya learning these verses, okokuba kumane kuziswa ezi vesi ironing shoes before the sunset, kupholiswa izihlangu phambi kokuba kutshone ilanga. he felt all of these things were restricting his freedom. Wayiqonda yonke le nto yenza apha ekhaya ayindonwabisi. And desired his own freedom. Lo mfo wafuna olwakhe ulonwabo, inkululeko. Spurgeon says, even his friends, Uthi uSpurgeon nabahlobo bakhe and they came to him. bafika kuye. But man, you are becoming a mama's boy. But Ngoku uyabona ngoku you are becoming a mama's boy. ngoku uva too much. Mama Clinging on a man's first gods. usoloko ufunyanwe emveni kwamamakho. Igama lesixhosa linzima kule ndawo. And once his friends said that, friends,
bathe ke bahlobo bakhe bayithetha loo nto. And this thing planted curiosity Yeah. in his mind. Apha kuye kwazala into efuna ukwazi more. Ufuna into ulwazi ukwazi ihlabathi. Close by saying this. Uvala ngelesithi special. He never intends to spend his substance as he goes. Ebengacinganga into yoba angachitha konkonako ngokuyehamba. But he would like to have the opportunity of spending it as he likes. Apha ebefuna nje uba nethuba lokokuba yonke le nto naye ayichithe ngohlobo athanda ngalo. Oh. It's distracted. It's Sabbath thing, man. I want to go outside, man. Le nto yenkonzweni ngesabatha ingabili. It's boring, man. Uyagrova papandle. Yabona. Do you know the concept of little foxes? Nayazi la mfundiso yilokhu ifoxa lelebhe. Odyakala shabathina na. But these small sacrifices, Ngokuba zenza nje iminikelo emincinana. it's small sacrifices, or compromises, small compromises, Ukunikezela. small compromise on top of small compromise. Ukunikezela kaninzi kaninzi. They have a compounding effect, Ukuze yonke le nto and at the end, ekugqibeleni these small sins zonke ezi zonwana lead to bigger sins. zithalele esonweni esikhulu. He was involved in this cycle. Ebekulonde Small compromises. emane enikezela ngento kancinci kancinci. By saying, Ngala ngithi wherever there's some young people in the house today, masike sithi bakhona abantu abatsha balapha namhlanje. in such a state as that young man, who wanted to go and experience life and have his own freedom. Abakulo namambo kanye efana nalamfanyana wolahle. Abafuna ukuphuma And want to experiment life. bafuna ukuvuka uba kunjani phansi. Spurgeon says, Uthi lo bhalo don't do it. ungayezi lo. Oh, don't do it. Ungayenzi lo. So don't do it. Don't do it. Sifiso. 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 No, but don't do it, man. Don't do it. Nempawu kuThobo. Thobo. Uzuyise ngabona. But therefore, don't do it, man. Don't do it. Don't do it. Who said don't do it? Don't do it. It's a scam. It's okay. Then he says, may the grace of God grant Bekungapapa lokathi tombani bamba. Woman. protect you. Unikhusele. Before you grow anything, Ningekaphumi umgama omde nibanjwe. Ubaba lokathi. that's why Solomon in the book of Proverbs says, Lelo sithi Solomon. do not look on the wine when it is red. Ungajongi komnye xa kanye. The wine, children, the wine. Ungajongi isiselo esinxilisayo. Don't look on the wine Ungajongi isiselo esinxilisayo. when it is red. Xa kanye ibomvu. When it sparkles in the cup. Xa kanye ivusa When it goes down. ayisihla kamnandi. Don't look at it. It's Ungayijongi. a scam. Loo nto izokudlokha Once it ubomi. starts, Xa uthe there wayiqala is no ending. akubuyeki. Hey. Ungayijongi wayo. Akubuyeki. So don't look at the wine, man. Don't look at the wine, man. Ungayijongi. Or if we don't look at the wine, man. Ungayijongi. Don't look at it, man. Ungayijongi. Some of the young men don't look at the wine. Ungayijongi wayo. Some tasted it Abanye and bayidlamlile. are struggling to come back. Akubuyeki. Don't look at it. Ungayijongi. Hey. The wine, man. Ungayijongi. So the stage is set for this young man. Lo mfanyana ngoku usendaweni apho kufuneka ezibonakalise khona. Goes to his father. Uyabuyise. Says, give me what belongs to me. Zonke izinto ezizezam mazize kum. By the grace of God, man. Ubaba lokaThixo When he leaves, he says, xa emka give me. umka ethe And ndinike. when he comes back, Ayabuya. he says, make me. Ubuya sithi ndenze. Because all along, Uba lonke ixesha he was out of his mind. ebengekho zingqondweni. Hey. Give me, make me. Ndinike ndenze. You know, if you read Jewish books, man, they tell you Uba benofunda incwadi zamayude benofumana
But one of the greatest embarrassments you can do to your father in law okokuba elona nto ilihlazo onoyenza kutatakho umfana omncinane is to ask for your portion before he dies. kuba ucela isabelo sakho kutatakho esaphila. In fact, you say, Isithi isijude when you ask for your father for ilifa before he dies, xa ucela ilifa lakho esaphila utatakho you are killing him. uyambulala, You are making him irrelevant. umenza angabi lutho. Even the society then, Nabantu bokuhlala ngoko that family and the father become a disgrace in the community. ikhaya lalotata liba lihlazo ekuhlaleni. But surprisingly, Kodwa the father utata gives him, uyamnika grants the request, uyamnika le nto kanye ayicelayo, divides his property. amnike yonke le nto ayicelayo. In a few days, the young man Ahlule leaves. konke nako le ntwana intsuku zingephi iphume apho. I met this guy. Ndibeleke nalo mfundi. He says, in a much deeper sense, Uthi ke lo besisikolo his father, utata financed unikezele ngemali the journey of the son okokuba le ntwana ihambe indlela away from him. okokuba ihambe indlela yokuzithandela ihambe kude naye. Uyinike imali yokuyenza loo. He gave him license into the address. Wamnike imvume yokokuba mayenze ngokuzithandela. Told me Chinese and American preacher. Uthi ke lo waseMelika He says, ironically, uthi it was the father's blessing zintsikelelo zikatata that actually financed the prodigal son's trip away from the father. ezivumele le ntwana into yoba mayimke kuyise. The implication that the father gave the son what ultimately took the son away from him. Eyona nto ithethwa yam into yoba utata unike le ntwana imvume yokuba imke kuye. They wonder how many blessings God gave us. Yamangaliswa ke xa ndinocinga into yoba zingakanene iintsikelelo thina esinazo God we have used to finance our own journeys away from him. esisisebenzisayo ukumka uThixo. Blessing that God has poured upon His church. uThixo intsikelelo asiphe zona kweli ba Job, uyobi using to finance your journey away from the Father. ezimpakunazo ozisebenzisayo ukumka. And he goes to the far country. I'm about to conclude now. He goes to the far country. Lentwana iyamka iya kwizwe elikude. By the way, far country is not a geographical location. Xa ke kuthethwa ngelizwe elikude akuthethwa ngendawo There's somebody here this morning kukho umntu olapha namhlanje sang song with us, ucinile kunye nathi read from the Bible with us. wafunda kunye nathi They're ebhayibhileni here, alapha but they're in the far country. kodwa bakwilizwe elikude behlelapho. The far country, a land of separation from God. Ilizwe lokwahlukana noThixo. Yeah. Want me to prove to you that the far country was not geographical? Ndifuna ndinibonise into yoba eli lizwe likude belingekho kude okanye belingeno ndawo ikude. The prodigal son didn't go to Spain. Lo nyana akayanga Spain. He went to Diepkloof. Usuke apha eMorocco waya apha eDiepkloof. That's why the older son says, Yile nto esithi lo nyana your son lo nyana slept with prostitutes. ebelana namanyokazi. But how do you know? Ubeyazi lapho lo He visited him. They umemvakashela joined him also. ebephakwe zokonezini. How do you know? Beyazi njani? Beyazi njani? He doesn't say he sleeps with girls. Akathi ebelana namantombazana. He doesn't say he sleeps with slave queens. Akathi ebelana no No, he says he slept with prostitutes. uthi ebelana nongaloko. He's giving him evidence Ufika ubunzima. that our parents Okoba joined him. ndimbonile besikunye. That's why the older son Le nto esithi unyana omdala. in the text is the Pharisee. Apha kule tekisi umfundisi He has standards unomgangatho that he can meet himself. ongakwaziyo yena ukuba kuwo. He has standards for others. Unomgangatho abanye amabaphile ngawo. I'm going to my conclusion. Sivaleni mama. He wastes his gifts
Yintona yachitha konke iziphipi nazo in self-indulgence. ngokuzinikela ekutyeni yonke into. He stays there until he reaches rock bottom. Ehlala lantwana kwaze kwatliziyo ndise deske yafikelela apho khona ingakwazi ukuzinceda. Yeah. What is rock bottom? Yeah. Niyayazi into yoba yintoni basemqondweni? It's the lowest possible level that a sinner when he's separated from God can reach. Lowest level possible to man. Ngumgangatho akumoni abakuwo apho khona ngokona kwakhe angakwazi ukuba angazinceda. So I say this afternoon to our kids. Sithi ke kubantwana bethu namhlanje. Sin is not to be trifled with. Isono yonto yokudala It will degrade you. iza kuthoba. It will also expose you how low you can go. Iza kubonisa into yokuba uyakwazi ukwenza into eziphantsi kangakanani. And even surprise yourself on your way to low. Ungena uzothuka into yoba ezinye zibengafana abantu I didn't think I was capable of this. kodwa I didn't think I was capable of doing this. uya uziqonda ayingasiqondi abantu abaziyenza. Ingaziqondi. Otherwise, those little foxes grew. Zikhulile zibunguthi. It became a bear. Zawuba ngamabhele. John Bunyan, he's an Englishman. He makes an illustrious illustration about the journey to bottom level. Napho umbhalo ecacisa He says, uya emazantsi uthi when a person is drowning, xa othile esoyela a drowning man feels no great pain. umntu owelayo kakaqaqajelwa. The sensation of drowning, John, are even said to be pleasant. Ezi zinto okanye zokweyela ngamanye amaxesha ziba zinto ezikonwabisayo. No, but this person is in the deep sea. Lo mntu xa isezulwini zonwabo He's literally drowning. uyoyela. John Bunyan says, Uthi lo mbhalo as he's going down, ngoku kanye oyelayo esiya he's emazantsi cruising. wonwabile He's feeling nicely usike amaphini because the conditions are such that kuba imeko akuyo they encourage drowning. ziyamkhuthaza into yoba makoyele. You will not feel pain when he's being revived back to life. Uzawuva intlungu xa kanye ebuyiselwe ezingqondweni. That's why the Bible says he then came back to his senses. Yile nto iBhayibhile isithi lo mfo wabuyela. For all along, Xesha lonke he was mad. ebephambene He was unhinged. Engekho zingqondo. ebephambene ebengeva He was ebengancedakali beside himself. ebengenguye. There's a story I told. Kukho ibali I'm going to close now. There was a family man indoda yomzile that night ngoba busuku who decided to leave his family wagqiba kwelithi uyashiya ikhaya just to sleep out. welalama out. Today I'm sleeping out. Today. Namhlanje yala out nandifowunile ifowuni ndizayicima. He drove to his destination, John, Waya kule ndawo kanye azalala kuyo on the way. kule ndlela ayi njengesiyi Hardly 2 kilometers. akakahambi ngamude The car breaks down. All right. yonakala imoto. He calls AA instead of going back home. He calls AA. Endaweni yokuba agoduke wabiza aba boncedo lokuqala They helped him. bamnceda. He drove again. Phinde moto. And the car broke down again. Phinde moto. Yaphinde zebona iyacaba sisikorokoro yophinde yonakala. He left it on the side of the road. Wayishiya apho Hitchhiked. wahayika Went with the truck. wahayika That truck laa trafika yahayike broke down. yonakala. Uthixo. Wathi ndizayiphuma kule ndijonge ezihambayo. He caught another one. Waphuma wabamba ezihambayo. 24 kg. Engakahambi umgama umde He Yonakala. broke down. yonakala nale ehambayo. And he called an Uber. Wakubonisha. Immediately. Nantsi ke ngoku. Now Uber left him just in the garage before the flats where he's going. I-Uber yambeka egaraji
egarage kanye phambi koba afike kwezifleti bokwezifleti. When he gets to the garage Ayefika kule garage to buy protection, eyothenga into ezizomnceda. there is a Dorcas leader who is serving in the tiller. Uthola nalelungu elihleli egarage. And in that moment, Kanye kula mzuzu he realized waqondisisa that the voice of God Iyathetha. Oh. isono kasimenzisa into kwangathi uphambene. Ashiya imoto yakhe Yes. you're a madman. phambene. A madman. Phambene. Awuzusenza ngesono phambene. You're a madman. Yeah. Indlela sithanda ngayo thina. Do you know Eskimos? Eskimos? Oluhlaza. They stay there in the Arctic region where there's ice. Abantu. They stay in the ice. They stay in the ice. Stay in the ice. Abantu kuhlala apha emkhenkceni. Interesting how they hunt birds, polar bears. Yenza ukudlala indlela abazingela ngayo ezamabhere. They take a sweat Bathatha icucele and the sharp part to the top, le ndawo okanye le ntsolo ephezulu. and they check the blood. Okay. Well, and plant it on the ice. Batyale apha lesweti emkhenkceni. You want to kill a polar bear. Ndawo ngokubulala le-elbhere. So the first layer of the sweat is blood. Ze into yokuqala leyo yokuqala apha kulela nto kumele igazi. Smear blood, Bayityabele ngegazi. smear ice. Bafake ice, blood, Ice, ice. and cheese is thick. Deske le nto ibe kuqinile. When the polar bear comes, Xa zifika namabhere with the smelling blood, kuba selifile iphuma legazi. he licks the first layer of blood. Banqwele le leyo yokuqala yegazi ngale And then it goes to ice. ifike emkhenkceni And still smell blood. ilive iphuma. And go again. Ngalenge futhi Until his tongue or the tongue of the polar bear is numb. deske ulwimi olu lwale bhere lungavakaleli. It licks again. Lulele And then blood oozes from his tongue. igazi liphuma olu lwalulwimi. And it doesn't realize Ayikhalanga okokuba that he's eating his own blood. eli gazi ndililenayo ligazi lam. Friends, Hlobo sin isono is so maddening siphambene ngolu hlobo lo that at the point where you are, enamakhanda okanye you are eating your own blood. uzika ngokwakho. Amen. Wow. The father sees him. So the father sees him. Takambo, I don't know what the man is. takambo, Father sees him. takambo. When the father sees him, Ngaphambi kokuba mbone, money runs out to pitch. imali iphele ujuxuzo. Those girls with beautiful, tall, and they run away. Amantombi amahle ane-cleavage. Left alone, Ashiyeke yedwa, and it begins to hunger. lo mfo alambe. Hey. Alambe. It's not written in the text, man. Ayibhalwanga ke le. But the Bible says there was famine there. Kwaba kudala mpela lizwe. Friends, when God wants to save you, Uthi bafuna ukusindisa. He can cause famine to come. Uyakwazi ukwenza indlala Not to catch you. kuba ufuna ukubamba wena. That's why this parable Ile nto ngumzekeliso. is a parable of the father. Ungumzekeliso katata. Suddenly, Kungendala there is famine in his land. wabakho indlala kweli lizwe. Because the father Kuba utata wants to catch his son. ufuna ukubamba unyana wakhe. No matter Nokuba kunjani, what you've done, nokuba wenze ntoni, I'm the poor man. buyela ekhaya.
says, "Oh, wretched man that I am, Mna mdudwayi. can deliver me from this. Ubani nokunandihlangula kulo msimbo udolokufa. I will go to my Father, Ngizawuya ndiye ekhaya for the love of the Father kuba uthando lukaBaba contains a sinner." luyambamba umuntu. See him now. Ngoba He is wretched as misery itself. ubuye ekhaya eludwayi. Ukubi. Filthy pit as a pit. Emdaka ngathi indawo yokuhlala kuyo. He is now the shadow of the person he once was. Uyafaniseka kodwa unothi nguye. Otherwise, he is famished and emaciated. Usenayo yona into yokuba fit kodwa uyabonakala le fitness bengasajimi iyaphela. His skeleton figure betrays what he used to be. Lo mfo uyabonakala uba wayemude kodwa awukwazi ukuthi ngulo wakho. Oh, come on, young man, you see him. Uyakwazi ukumbona. I want you this morning to see him. Ufuna nimkhangele nimjonge. His swagger now is not gone, it's gone. He used to move with a bump in his step, man. Ebenesimo sohamba. Ebenesimo sohamba. Once moved with a bump in his step, he now drags himself. Ebekwazi lo mfo ukuhamba ebhala kodwa kumathini. Do you see Kodwa him? ngoku young man? uyarhuqa umlenze. Can you feel him? Uyakwazi ukumbona. His fingernails are curved, Inzipho kudala zagqikela uthele. crafted and cankered. Ziqinile. The white Louis Vuitton shirt Nala shirt wayinayo le yodithwa phezulu. has come off the seams, Ngoku uyabonakala inemihlisela. and the stains is coming off the seams. Imidaka iyabonakala iphelelwe. Look at the Nike Air Force One he's wearing. Izihlangu zisenamitya. Because his skin are holding the Nike Air Forces. Kuba uluso lulakho lulo luyinayiki ngoku. Please, see him. Boneti. You see him, sister. Andiqwalasele lo mfana. He's standing there. He's coming. Uyavuya uze ekhaya. Skinny jeans he wore Ezibhokwe skinny. were holding tight by a Gucci bag, which now reads Uzi. Kulapho ishibheke ibhele usheke usi amagama ayaphela. That bag is how that bag represents a more deeper fall. Elibhathini elibonisa into yoba kusekho mgwaqo. That he's hanging on to dear life. Okokuba lo useyibambelele njengoku utsala ngodizini. But do you see him? Ngabe uyambona la. Please see him. Ngalimbona. Now, he's coming home, no what's wrong. Lo mfo ubuyele ekhaya khona xayisa ngayo. Precious Lord, take me home. Ubanana ngomethi Nkosi enkulu ndibuyisele ekhaya. Leave me, Lord, let me stand. Ndikhokele undivumele ndime. I'm tired. Ndidiniwe. I am weak. Ndidiniwe. I am lonely. Ndindedwa. Oh, Lord, lead me home. Nkosi ndibuyisele ekhaya. Take my hand. Nditsale ndibambe ngesandla. Precious Lord, Msindisi ongcwele. lead me home. Ndikhokele ekhaya. And the text it says, Esekude. Father sees him. Esekude uyise ambona. Come on, let's see the Bible school, man. Funeka ndibe ngabafundi beBhayibhile aba. How can the Father see him on this day? Umbona njani utata le mini? Because every day, Kuba mihla ngemihla Father prays for his son in the temple. utate bethandazela unyana kubo. And his prayer, Umthandazo wakhe he leaves ebewuphila after prayer. emthandazweni He would go outside. aye phandle After prayer, emthandazweni he would go outside. aphume. Then on this day, Ngale mini he sees something. ubona into engathi. See something, man. Ubona into engathi. Remember? Ubona into engathi kuba. Hale. The Bible says he saw. Ayisithi iBhayibhile wabona. Doesn't necessarily mean he saw the sun Ayithi wabona unyana. in a literal sense. In
ngendlela efana. Of course, he saw the son in literal sense. Ewe ubone unyana, But in a deeper sense, kodwa xa siyijonga nzulu, he sees the skeleton. uyakubona umfanekiso. He sees the dirtiness. Uyakubona ukudada. He sees the cripple. Uyakubona ukonzakala. But chooses Akhethi. not to see what he sees. Ukuba angayiboni See le what the son can be. abone into unyana wakhe angaba yiyo. That's why Jesus Yile nto Yesu says to Mary and Martha esithi kuMarta after his resurrection, emveni kovuko lwakhe. tell Peter also. Yixelele noPetrose naye. Dibana He pha. said, of course, he did deny me 3 times. Uyavuma intoba wandiphikisa ngezintathu. But I choose Kodwa ndikhetha not to see okokuba ndingaboni Peter who denied me. noPetrose I ondikhanyelayo. choose to see Ndifuna ubona uPetrose. Peter uPetrose preaching on the day of Pentecost. ongumshumayeli ngemini yeMpentekoste. 3,000 people repent. uPeter uzoshumela kuguquka abantu. I choose to see Ndifuna ukubona lo Petrose. Peter uPetrose by the beautiful gate, ome ngamasango amahle. saying silver and gold. are mine. Asithi isiliva negolide andinayo. I choose to see Peter, Ndikhetha ukubona uPetrose who says to Dorcas, othi kuDorcas, Tabitha, vuka ntombi, vuka. he doesn't see us for what we are today. Akasiboni ngolu hlobo silulo He namhlanje. sees us what we can be today. Usibona kwinto esingaba yiyo kulo. That's why the psalmist says, Yile nto isithi, he chose, he looked well at my faults. yile nto isithi ubhalwe ngoma wabuka ngapha kwezenzo zam ezigwenxa. He saw my need. Wabona izidingo zam. That road pitch, I'm closing now, man. Laa ndlela Leading to home esakhaya was not a private road. ayiyo ndlela That's the ekhethekileyo ngasese. public road. Indlela yabantu And bonke then there are many people on that road. baninzi abantu ebebe phaa. But Laa he ndlela. sees the sun. Kodwa wabona unyana. How does he see the sun? And yet the multitudes are moving to that road. Ubona njani unyana phakathi kwesiphithiphithi sabantu? Uyibona njani yenza njalo? Because Kuba you watched the dust of the sun. wabona uthuli lonyana wakhe. You know the dust of the children. Uyalwazi uthuli lwabantwana bakho. Sometimes the dust of your children are your own old habits. Ngamanye amaxesha uthuli lwabantwana bakho ikwayimpipha yethu. Some of your old dust in Kula. Olwaa thuli wawulenza ngexesha lakho. You also doing it because you want it. You also got it from your ancestors. Nawe wawungalenzi ukufuna ukulenza wawutsala koyihlomkhulu. And that dust is passed on to your children. Olu thuli lwagqithela kubantwana bakho. Ngenzase nje balapha. Sofisibhani simani. Xoza ukushumayela. Intombi kaTshawe ngelaa xesha yena 5 years. When she was younger, she used to move with the hip. So we thought maybe this child, Xa ihamba ngawengathi ukuqhuba apha. we thought that she's going to him, but she lost that. Sasicinga uzoqhuba ukudaleni kodwa ke wathula. This night, we were doing some restaurants at night. Ebusuku ke uTshawe ukhuphe usapho bethu usapho luyakhutshwa. Then this child of mine disappears. Walahleka lo mntana wethu ucukayo. Then we went, and then this pandemonium chaos. Where is the child? Where is the child? Sikuloo moko yomothuko sikhangela umntana. Baby Jesus. Kodwa ke uYesu My eyes, as they were wondering, xa kanye abantu bezulazula ngawabo amehlo. they said, "Oh my goodness." Mna ndabuka umntana mothuka. In the sea of children, Xa kanye abantwana bebaninzi I could spot her ngakwazi ukubona because of the dust. kuba ndiyalwazi uthuli lwabo. We know what kids does. Siyalwazi uthuli lwabantwana bethu. Defender. Ngamanye amaxesha siyabakhusela. That's why. That's what I had. Kodwa ukuyazi uba le yenziwe nguye. Yenziwe nguye. Tata, So for the women, and the father tata, is a Jewish man. yindoda lo. Most of the time say,
imithetho kuyena xesha yayinento ethi an old man like Tatumuma, umkhulu umnyama white beard and gray hair. utata omdala njengomkhulu umnyama In the Jewish culture, it was an embarrassment to see an old man like this running. lihlazo ukubona umuntu omdala ebaleka You know why? Because they wore robes. kuba banxiba ezirobho So for him to run, xa enobaleka he needs to lift the robe. funeka aphakamise le When he robho lifts the robe, xa eyiphakamisa he exposes his legs. uye uvelisa imilenze It yakhe was shame, man, for an old man to expose his legs then. lihlazo loba indoda engalinibisoti But friends, Oh, nobody shall Sobo. be but friends, sono when the grace of God locates you, abaloku bathibona ukufuna it breaks all protocol. gqitha yonke imiqathango The old man entleko pushes up his latsala own, iimpahla zalo runs towards the sun. labaleka ligidimela unyana walo He would take the shape of society. wathatha ihlazo lasekuhlaleni Now you see his son dying sin. walithatha ihlazo lasekuhlaleni walibeka entaleni kunoba unyana wakhe atshabalale And Paul says, uPaulos for he who knew no sin engazali nasono was made sin for us, wenziwa isono as we through his righteousness ukuze ngobulungisa wakhe might be made holy. thina senze sibe ngamadlozi Thank you, Lord. This is, I don't know, I'm losing my balance now. Sizwe. I'm losing my balance now. I can't really sit here. I don't know what's happening. I'm losing my balance now. Last to his father, to his son, kuya kunyana catches him. ngapha So now, because his son, what he did when he left, caused embarrassment and disgrace. uba unyana wakhe eqonda intoba xa wayimka walihlasisa ikhaya The lakhe father can't then take the son utata akakwazi ukumthatha unyana and walk with him ehambe naye so he can be seen by society. abonwe ngabahlali Then he said to his servants, uthi kwizithathu bring a fatted calf, izani kanye lelo lityetyisiweyo inkomo give me his skin. nindiphe ufele lolo nkomo And the Bible says, give me a bowl and covers him nindinike into yokumnxibisa simvale for our righteousness. kuba obethu ubulungisa Like Philippians. ufana namadlava All have sinned sonke sonile and come short of the sasilele emzubeni And the lukathixo Father covers him. uthixo uyise wamogquma Watch this. When the Father covers him, xa uyise emogquma when the Father covered his own robe, xa uyise emogquma ngeyakhe ingubo and the Son now is covered, unyana ngogqunyiwe the community abahlali can't make sense abakwazi kwahlula between the Father and the Son. phakathi koyise nonyana Friends, hlobo that is what happens. yinto eyenzekayo leyo When God puts his righteousness xa uthixo esombathisa ngobulungisa bakhe in our place, kanye kule yethu indawo stands Jesus. uma uyesu And in our sake, kweyethu indawo our sins get transferred to him. izono zethu zinikelwe kuyesu So that when God looks at us, ukuze uthixo xa thina sijonga he doesn't see us. angaboni thina He sees Jesus. abone uyesu kunyana wakhe That's what Paul then says. yile nto esithi paulos If any man is in Christ Jesus, okokuba ubani uyesu kristu he is a new creature. usisidalwa esitsha All is gone. konke okudala kudlule The new is come. ngoku ubhatiswa ngokutsha Keep standing. peter emapenda So we stand here. ngapha uyubhati uyubha Take a step. take a step up yes Take one step. Take one step. That's the sign. unyana You know what the Father does when the Son takes one? xa utata unyana ethatha akwelinye He takes two. uthatha space abe noma Take three steps. You xa know, athatha amathathu you know when the Father does, when the Son does three, he does six. 1, 2, 3, 4. uthatha amathandathu When he takes 4,
ethathele sine. The father jumps at him Uyise amtsibele. because he knows the worth of the soul. Kuba uyalazi ukubaluleka komphefumlo. It should be so easy, friends, to cut members from membership. Akufanelanga baphelula ngolo hlobo. Suka abantu bakhuphe kwi-membership yebantu. Asibafelanga. Asibafelanga. Xa kuthiwa makususa umntu siyaphakama isandla wazi noba lokhu usenjani. I'm not saying church policy should not be obeyed. Ndingayihloniphi ukuyihlonipha i-church policy. But I'm saying Kodwa into esithethayo into it esithi should be redemptive. kodwa uhlobo lomntu lokwenza malube luhlobo lusindisayo. I'm done now. Friends, we must present a balanced gospel. Hlobo zam, masibonise ivangeli ebhalansileyo. Son is forgiven Unyana uxolela. and given grace by the Father. Wanika wenzela ubabalo uyise. Now he is always inside. Ngoku sele ngaphakathi. There is a certain way of living one way inside, one side inside. Apho lapha ngaphakathi ke awuphili nje noba kanjani. Can I say this? Masiyiphindele. That grace is not a license to sin. Ubabalo ayikuniki mvume yakhona. Shall we continue to sin? Uzaqhubekeka ke ngokusone. That the grace of God may abound? Ukuze ubabalo kaThixo lwande. God forbid. uThixo makanqande. No. Verse 1. Verse uThixo 2 says, makanqande. but how shall we, Uthi kuverse 2 singathini ke ngoko who are dead in sin, thina sithe safa esonweni continue to live there? okokuba siqhubekeke siphila kwimeko yokufa esonweni. Romans 6 verse 7. Ithini indima For he that is dead kuba lo mfileyo is free from sin. ukhululwe esonweni. Verse 12 then says, Ethi verse 12. verse 12, verse 12, it says, let not sin therefore Ungasivumeli ke ngoko isono reign in your own mortal bodies, okokuba silawule kwimizimba yethu edolophini that you should obey in the last thereof. okuze siyithobele kude kwesekugqibeleni. 14 says, Kusibonile for sin kuba isono shall have more dominion over you, asimelanga balulawulo phezu kwakho for you are not under law, kuba asiphili ngoba semthethweni but under grace. kodwa phantsi koba And look what you have done. nokuba wenze ntoni Come back. uyele ekhaya. Uyele ekhaya. No matter what you have done, Nokuba yintoni uyenzile come now. uyele ekhaya. God wants you back now. uThixo uyele ekhaya. For the history of this whole world Phambi kokuba lisongwe ibalele lihlabathi comes to an end. phambi kokuba lisongwe lihlabathi Come back home now. uyela ekhaya You are here, but you are in the far country. kulapho kodwa ukwilizwe likude ukulapho. But also you are here because you are passive. Life happens. Your relationship not where it was. Ngenzeka amanye amaxesha uba ulapha kuba ke ungenokwenza ngakumbi kodwa kwindlela le bakho unothixo akusafani nakuqala Come back home now. uyela ekhaya. I want to pray with someone Ndizathandaza nothixo who says, uthi I want to come back home. semdeni wokuyela ekhaya For the love of kuba uthando lukatata God constrains you. uyasibuza Come back home. uyela ekhaya. Come, your time. We must pray now. Awukhona ufuna ukuyela ekhaya akaphakamisa isandla Yasonga ngaleli hlabathi. Xa lisongwa leli hlabathi malingasonga sikude. Now let us reason together. Sizani sibonisane. Sizani sibonisane.
Senza, non ha questo che c'è.